Kakilaka kang kichal pekaran court. Kakilaka kang kichal kan makunyo patapatak. Nan sujali bilbil ni sa kon wiyapa. Niya chela lir masa ng koto kunyo patapatak. Abang kilalan sa ukan machay bigam pangata bimetitate pongat wasa jojo mepit. Warong kan yarawi pampapasa li kaon Jesus. So yung pagkata siya, karyan timoti payo. Karyan timoti payo. Paul, kasayayang timoti. Kang kakela katuanan. Nan triyang. Ari kamelele makomiyo ngoy. Kitrame kauno wipapangan sa wad. Achayl muimet, achayl timet. So yung tata kakela kay chayl nan triyang. Chay kinso so koros kapkaperenki tepil mia ang uya to ang kot pwede kichay ngen mimenan palwar takchojo palwar chay ka kumpangata eu ki te eu uya pa me I learn kauno kan ping kakela kay kichay la ngayon saraw me ka chun puli rechal so sawaso kung kakela kay kichay la kakela kay kichay long sapul matatok nituan ayo I-share na live tuan ay kapakapki main coach tame no turun attack turun sunswood nan wohot nan paninay okay tabil nan tatakan court apo kilangata vision asa may ipaminti mga ya pulnan puksaraw ya punda kasalihan niya tama uyawi awi kilangata ngoyo ay boda ititiak ng pono aramas kasina na aramas ko spirit ngen ok meseleman miklang ray rashirakla aganaman ray taman riyaman apa motomot aman ray ta meseleman na pono ayoki ititiak tuwa tairo giti ititiak mekay motomot mekay slain tuwa ramelar wonon ng pono so sa surrounded sa mimina warongan circle ari kawewe me koto na malya nito na ikikilang mo and mislain ka me wononer ka amay kapagap kemelar kawalar kasinan motomot ka ngayon kan maging kuto nuwang kumailap at ako tsikitsak. Ray ka, malawlaw, mes liman miklang. And anso me, tuwa jak kapangupang laut kan miya. So dami ako saya miya level in na child, lelong song kan. Or yung kosang ni level in na muntiti. Okay, pakatartok sin me so wata, sin me koto lose, anso mag-checkin dahan. Punot te pungaping silik chay kung kon lapalan kasong melaw to magampakatarto. Okay, which are hierarchies, magchebang lang ng government, miya level, chay lang ng tiyak, miya take. Okay, momod so miya hierarchies, tuwa nan win Satan, nan win kingdom of darkness, nan win ngayon out, kudon uwan sa pulmangko charamas. So, anso me, ikilangan tamo hari ngay kapagapto ngay gutun tam pastor and kauno kasaliyang yamma so janano ko lalaut nan spiritual warfare pagi so jale bilibil tamo uyaw nan physical a real nan spirit okay manan physical chekalap akamay chekalap insinsword chekalap basili sunsword pokita mipalingen ngayon sa utrakan at chayli muntiti kan ari kakela kay kichal Pagsarawat ito yung chala muntiti ngena kan. Nito na ikilangat ang ngena ko. Hew so na yakutuwa. Okay, minta. Isa jaban rest. So jaban rest na tuwa dya. So jaban sujalay paki o kan life. Diban so opportunity usa masa ng coach koros. Iba ho ya. Okay, kaya dekcha usa ap kapaka. Pwede ikilang ako ay slain. Ikilang ako ay ngen ko ramelar. Ratay rongi way arail mela. So larang ang arail. Ap kamarain mo kutunyo. San rengay saraw yenta. Mewonon ka. Mepupidiyar ka. Rawo kila.
amay kapakap. Karate kakela kay kichay song kapakap ka. Kakela kay kichay song kapakap ka eng iathmit ikamelele kachakano panghata. Niya chay bangan war langkot. Niya chay bangan pul achay maur kauno examen kauno koan. Kauno mangi song koras makamuyongoy kukuwilale. Ichaban parata motive to a dami dando achay moyong magchay wiyaki dami chay wiyaki. Magchay lungongi, magchay menga parenita kot, magchay ongi ay genggelang ministry te babakot. It's a rescue mission. Tuwaja aramas kay baby winan mataw akom changwong kapitala iwana real magchaban tami kuwan missionayap wiyakin sene anso tami meng kapakap ismi meng kalokong okay is chuno wewe kitami wiya ama jaban matatawan count Jesus kachtor kamorala aramas kawiya Filipina rail trepan mela choror sangkot yime tando omongongi anso paras kaunaban saunong ay ngongi kiyang angenom totok chajon kabang pangata niyang bansukoy lale eutam gelalta. Okay, refreshment from God po ki anointing te keidi mewi kas kul ki last week koto keidi mega tumpuler pomo niyang pilpan share to masano ma kay te kral cha marongorongko refresh gelalta. Okay, me batangi yopil porque masan en melel, masan en kamor, masan me kauno keye dir lale child. Gisi ben watakatacha kamelele me. Boli timoti bilshere ko tuan kaunaw yota tongi arasangan panokan me. Bol intindayang namanakap tena disciple dimodi kangkongongeyang en nantiyang. I may be mangang a child. Nanti yang Yerman is safe cha, Yerman more larger. Yes, I remain bangola nanlong momot silly. Okay, momot silly so kauji. Paten kapaka pangenaka, kodon literary child, kodon. We are koyak when kawela, sabon mangot beggar on a child more. Magarata back chegging bangata, away back chegging so gautila, away back chegging jogatak child we. Baby young silly, songan, aptame menanjin so one, mega Russia, ye attack. Okay, attack and yes out, Mogodon literary chebo, beggar and goat water and debo the rachel jelen. Pangata, so gautila, we go don kawela. Gay go don kawela, I go don brap, I go don gemela. Come young is rebamuidang. Nia chaba mang year makauno karong child megot, child that just soko away lale, para child mong patel de drug complain about the man say run. Okay, jaban man we are sang nan mong and sacrifice a chepa backward. Nantian dear complain, kiyang goat capping and some again, apal latte and some again, kapang, kiyang goat capping, but in return, you go to limbak, udan and mangi. Tama ko miyong kukuilala abang kakila kay kitala. So, Korean mo di payo, iban yung kitala, amasani, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word. Okay? Paul, koso yayan timoti, gogoliki ni mongkot o count Jesus me bangkatek aramas me memor o me melakan anso me bangkot to gen patang kemasano. Okay, gen patang kemasano. So macam besudah patah atra moren kasalita lembagan kot en patah moren me kot wukital arok kot me wiya kawit en wiya patah. Weki Satan eu mesojan ki limbak. Pa misino ko tong kawela ke melapra. Aramas koros me suotong nganin saraw mimreren resasak resojan ki limbak o resasak yang aramas limbak. Okay, atra moren patapatak o watrak jam patapatak pugitra wadawadak tikitra kamelele. Just chuka
patang me got mchai chuka melele mag chai ka melele o ma real ma we are red tail ime chela nane patangi. Okay, so masani preach the word, be ready in season and out of season, and the patang masano answer chorus answer we duplicate answer we will give answer chorus. Okay, so tata bilong and so that then senate up we give masani er patang masano answer we duplicate answer we. Okay, preach in season and out of season, convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. Okay, kitan convince to it. Kakela kayong aramas renaleta masano. Convince them. Pataki yung rel memelelo poren osota renaleta. Okay, exhort what ki kakela ka o chebanasame long suffering what ki isupatak pak yo chongay mawar. Ibang kabakabay nga helobo koko we nanita wen Christ wa ibang lokolongki lau Christ kachto. Okay, di dapat lokolongki kesaroki chasaroki ti kapanga kananchiyang. Okay, echa barangay sisol palwara chayka utuk again men mongo echa barangay bilmen meira ngan sarawenda berda o uyam quiet time watak puksarawi and so waras ngene chayka kan wuwang tama ko parangkot ay wewen long suffering kan kaloge ki paluwara ya tama ko parangkot pwede yan sa machamuitan Jesus at amor chandayang alay more uyayota. Okay, kaunta ay more so kaya lokaya ko makasampal Maurio mamelel e kauno me ay kaun te wiyata ni kilina waipe amang kapakap ngoyala sang. Okay, imo kasampal ki chelen kapakap chelar ya sais mi chewi kapakapang pwe kachin mangi o kachin chaman so kang koras magchel ko saya yangi so kasaya long suffering and teaching niya chepan long suffering what ki lokolong waray ko we hangga school lokolong waray ko we wa tami manggo saya kapang yo lokolong ko we lale agi ko we lokolong ko we lale po kita kaide kinsena child pantuwe Jesus agad to ipatag armas uang armas kailongki kapaik sapul malopu spentame manggola lopu kaiten apo masani not my will thine be done kupromuyan and poita kaide kinsene you were long suffering. Okay, just to parendure mamao sili asansal debis to sansal palilaw to konongs to sansal mamao mongkot apo masani long suffering ko ye way wrong po makaschubil mamang guseli songa walakan magalel kauno kamelele meken irong songa no ibilken incense wetla kaysa sa maingen incense weta akin sang ka iya so sangya anso mekapan intercede ka kapakap kiseli songkan ngen saraw magkachkach lalo mo mam kapakapa to ka megot makanses wet ngen saraw yo kan kiyaw kan ngenen totogi porque kapakap kaitek iloko yatra mo pan lalla la panatangki sekesek pel. Okay, kapakap tuwa siya iposon kapakap tuwa siya connect ngen saraw ka to ka pano kutaylo kot so siya pang kapakap ki kuporong kot kaitek atra en poi tatama kuporongkot kan koto ap kuporongkot e patere chaboy ke ngen sarawi ni chawi kapaka boy kuporongkot en wiyawi. Okay, Jesus pataki yang warongko kupromi mo kapaka ben sama chmo chkatna lang kupromi en wiyawi samba to nan lang. Okay, kupromi en wiyawi samba to nan lang karta kuporongkot niyapan masandi so wickedfulness wasa koros. Aymo kareta aramasaman ni spirit filled. Ekin kapakap nganin saraw me mire na ramaso
again way wrong song kan me kauno way wrongi talking kon ni palingen okay mian quote emotion aria kodo reta through Holy Spirit makachlong recha masuto ngi sarawi makarta okay kin testimony ragenda tama winaw ya mamaungi ansong kapakap okay just so mamaungi tibatrakan pues ebil sujo kachapana ipa mamaungi tipaikan onak I will win me janan deep okay okay iudan bukilan kabanda jesuik kosane de kesuik kuarisu belang court so atamaya just yang remorse mo wiwa maya kiti paigano anak ngai tutueta maya yen solang man ke ngonggelar nganawa choto men ngen saraw choto okay and sama ngen saraw katlalam yer choto bitama wiawi komi ngoy song kapakap man chapang kon ngen saraw so bilin masatrakan expression kapakap bil sang kay de katra mini instance with lang ay sang dengan saraw chocho nan ngenew sang ime bil sang ki sang mia sang kayan sang kaudak debil kay de an sang kaudak job taimang court okay you sang atuetra ke kinen turke kapung lokayan da oh my god sang na mau tuacha lokayan me pil poi chigit sang mau sang aramasaman me bangkon presence of God motong kauno nganang go chapa sinen moa achaka asalaga kuya mewat baluara bantuacha melted papers and just chakak bil papadiat silly tuacha chay kotla ija magaga kuya we sang and kaping sang and kalangan aware of his presence okay so kasambal ang sa chaykin imenda ki iralakan mautaut kingen sarawi sabol manggot porque masocho ngen sarawi mirecha chasotokon mongyong te kupurur en kauno nge chaban chukon chaban bi kapagaben tame chama the water chaban chukon tame kot wiyo kokon me bit kichail debil aramasakan me checking kapagapki okay for the time will come for the time will come when they will not endure sound doctrine. Okay, masani me anso ban leloto maramas pan malkila patang kan memelel. Okay, kom ka kwatak ni sabul mamu masanin pombian po abang kawewes sanamao ikaw kawewe tame lokayang wayo kasayani tuwanay wewe kiyap lokayang pombian abang ka sans alamawang kamay iwat-watak ng karyan tumati tayo. Tuwan pola kangkong demodi and nantriyang and lalapot. So ikaraban ay bilmen koskosaywi on kumail katelagan me solang me sapal me uyapambaba kauno patapatak nan Facebook debil kowi silimo naramas debil nan church katel wiya kawkawata kongwot katel wiya eyewang kauno o katel wiya katkatoropki atel rorokoto aramas nan wing court sang ni sawasan ngayon sarawi so yugos ko saya chais chugan 100% bereberen jor chaigan pangata ap chaman me court county sa sawi kapakap kang child o mangi child unsak magjay bisutran dayang main court pangatar ewangi okay ap niyampan sokowi nanaw mo paik kauno kin saunongay again rejuvenate again kakela kay kitchayla pweki ikarabawo me akachingapang kitchayla ne wongi adrena ramas me kapakata me sutraye wongi kardaban ligiligi komuyongoy pagitanyang katropki tame katropki pagitanyang matamatawo tama kauna matamatawa okay at saka perin kan at kan eso lami minisampa chabil waste time gear momod kilgilang gasto ave okay morin masma morin salong alama poketa kauno bless you kapaikin ukata kapaikin yotak chan karwarugi okat katropki kupura okay okay ramas mentahaki poketa side time ngo tre rail
Okay, ya como yo ngoi mui dome Jesus atamor chader mendagi. Chabangin zo kau chilau pangata ap chaman miak roson makauno kumpul bo trail. Ansa machelo soyorta ak chay biludadra sa kuwilale. Okay, chajan chay kin pangata. Chay strumen kay sisol chay kay sisol pukitak chay losa machela nane. Chay strumen kapakap chay litingon chay kapakap I long suffering maintindakan mak chay ban preach with long suffering. Chay ban endure, chay ban sokowelale. Okay, pues kuprang kot niya chay kosayayer me wialara chay kaun, riyermen chay liang kaun, chay dacha nanti welale. Eso chay ban papand, amangi ke chay, muna chay ban sarapasang on dayang amangi yer, apniya chay dacha trabaga mas wing God, usongkan me kupur perengi and the song chikan ban hadet song chikan a bit omroson airoson a bit ata auda chakakela kai kichaila pugchailen nan chukoi nan ta me gachina ka rong child okay rachik siluai ban plewasaya akasaya for the time will come when they will not endure sound doctrine and so ban lelodo Maramasakaban Raban Solaman wrong, patak melel kan. Okay? But according to their own desires, apraban mempaki general kan. Because they have itchy ears, pokita salongaral kan pudong, takapudong, terapan wrong masano, it's only a kamkamang chasalongaral kan duache, a kapudong rail, rachamanale. Okay? They will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Okay, ko saya me rapang kapasa ko ta masano abrapan so paisan tame melelo. Ngirapan rong sa rong ime Jesus masani. Rong sa rong up sa yak mekot. Orapan pilcha tamaramen rong. Okay, kingalap rong ano kay testimony ni ray kung goto klan live kan oy ban ron laba oy ban ron laba oy ban ron laba oy ban ron laba pokita jay giglang ramas isme jay bungi jay chukiglang masano mag jay giglang masano masan koros jay ban men rong pueki kauno. Okay, but you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of evangelists, fulfill your ministry. Okay, dami ko saya, ko lang sansal na warako Timothy Paul ma, ko lang sansal ap ko ko saya armas chika ni mo na so raban solaman rom patak. Raban menali aja merkan sa nawaon rong, raban suy kala patak melel kan. We awe mango, Ibano sa saya may patak melel, emenang buksarawi. Ngi may sukak tiaray batanga ng puksarawi isaw ko plikaman mo. Ngi kahit karamaso may saw ko plikam. Puya kima one time patapatang kiyo makusa ng puksarawi. Puksaraw masa ng God. Amay sapal epilkapkapul truth te melel mga saraw sa wasa kapuyan ang kapulawi ni sansal. Okay, ap komiyo ngoy chadeja kadangi ramas ko Rusya so go blikam. On the time, me ban sa jam himinan masano, ikijay me so go blikam. Po so go blikam duwecha jay bon sa wala, tame melelin masanong gol, jay sui kala, ak jay kilang wiyapan aramaste Israel de ya darail, so jay bang kilang kalawo, jay bang kilang fruits kay de kalawo, Wan patako ko sangya, ako sa nampuk sarawi. Wan patako wakitala ramas, sang suwetong mau, so jay pa nosa, makaitek sa kukuplikam, sapul mangkot masan, sapul mangkot haramas. Awasa, Paul warning here temodi. Okay, sign in the monanso, aramas chocho bang sila rail puson, aramas chocho bang malikila, tama ka child chong rantrio, aramas chocho bang malikila. Karada and so chorus kapakap. Okay, ichapta niya ichapta laibay ko sa iya tuwan. Ay kailangan tangin ko no wong o yay pod. Okay, karde magkakela kay yuk.
and so magpangalo chala the wrong silly te songan akamaya be de basili ave udahadraw sa ngen ka kodong kawela kemela prak ngen ka kailongi child te patang mor soju chai ka patang zeli okay masan armas kan so jonok mall up the moment ni clock magtel dark ti ki ang armas komor the whole hell loose break loose okay ikaraban armas ang kailongi komuyo armas mesujia mor soju Sitem bante dongen rail ren kailongen gechel bogechel patangi memelelo armas man pan rong me anana kolula wilia kap bebtaisla pongen sarawi ang kochelong poyen kak sosa yangi wewe ke buk sarawi abanasa isme so goblikam eso jaban ko so sapong kaidek puini sarawi me so goblikam aramasaman me patapatak ligum buk sarawi. Okay, mesucha patang ki Jesus. Hallelujah. So masani wasa, but you watchful. Tamen ta ko watchful. Ako wana jay ban pichiti. Okay jay ban pichiti akoy. Ako say yang sabol disciple. Ako chachon song ka we sili ka pelu nan mwe wet aramwe yo nakir. Ako jay lan sa word. Same thing. Iminda fuksaraw wana waksang masan chorus injing di abeong di chorus eong di chorus okay eong di chorus so kasi yung go watchful to which kaso mau katete mau masamasan okay endure afflictions diluwi panam kapal Okay, dama kamo abang kapal, ageng kakela kay kachayla. Karada niyaw keng kapakap ki, my God, uyaya yan mau. At dama kapang kasik. Okay, makamuyo ngoy karasaba, aklabala. Kaya choka dame, ayadita kraisa, ayaklabala pa inanes chuka kosang. My God, so sa yakisanya aklabala. Dama kapang kasik, makauna pang kachkido. Pepolo wan rose. Nan lang abang gotki abang muitong songkan maban stir up aklabalabong porta abang muitong okay ngen south kena tang child kauno kan muitong korusya nasong data position yourself kete mo kitseli bilbalian kasaleta aklabalap nasong data nenella ang got kalangan kiyang komita melelelia. Okay, kaban job kalap ko to akap sapeng gumo kalap ko to akap sapeng gumo kabang puruta ka wuklar kabang puruta ka salati arak labalap. Okay, so asa ma check bakre ngot megot balia bao bangkeng godo wegi kaita balia bab may mo karasa bayu yayar may wiga pakap may got yak labalap kisanya Achaban da jabi yasang aban tong megot imendati endure afflictions doja megot me poke you me takayuk seli okay como yo moy atrapogo da parekita mo ngot parekita nan memelelo pues songang koras me tokay ki chalap tilwe ba kakela kala atral character abang kay buyedi patient abang kay buyedi active okay, abang kay buyedi wan ngen sarawi pagjay balian klang Satan so tralimbak so abang atak kutel pagjaylen sapengi wan so tralimbak anso me atangking kutel me ko chal tacha nenelaw turun kapakap wan court mo yasan salta ewapan solamente literary child. Puewa literary child. One quarter can put you wanna take and call turning around. Okay, turning around. Just a joke you go all jow ye. Silly and was uncoutankan. Kajantindang court. Weapon chorus message and pankataroto. Como goten bukitala. Okay, I got on. We are yes, silly boyan. Akalabalaboyan, Kaodian, Tipata. Apo amupuko ay puko diliway pa masani endure afflictions diliway kabay iwewen kabay kam lopo ke diliway ba pwegi nanam diliway ba kupurangoto ban badidi kupurangoto te kamakalin goto ban
padidi. Te sawasin gotaban padidi. I mama. Kung song chorus mo gotong kawig chela. Karadaw kay kung complain. Dami mamawo. Iso lang like kapunot kater. Aga coach we use ewe urel. Puen kamawi komila. En kamawi yola. En kakair kitrata. Puen chanane endure affliction. Chanane tilwe ba. Puen sa mecha tilwe ba. Chakologolo trata poson. KAUNOPADA okay. Kakta tong kinog. Okay, machakan tilwe ba. Ego do cha bebalian. Sa cha pakeo. Cha pang yoga pagabenggoer taolok. Puso cha mekot. Chamui tango tanda tongi. Puen kakaira ta chay puso na masani. Do the work of evangelist. Tayo evangelist. Roko to aramas nan buing court. Jesus we low kung gitail me sapal. Nan son isa kisu. Obil we kapagap ki iraila kan me bango to ng poson wood sang nanatail to talk. Okay? Karada muidang Jesus one sabon makapagapen en sansal recha niya chaypan nanti yang lalapato baik o endor kapaya takupura chay koranyang lelsal durrena ramas we oyoraman and rapture. Okay, oyoraman ta rapture doon kauno pangkotsto kotsnan tabok kachal pebuk talare durrena ramas oyoramanda lela ramas mebilsosa nirail puksaraw yap one kalangan en god tame muy tang ki oraman kan wiwi bangel nan ngana tel yeramen so kautila nge telen tuwe li lela pango marabel pangatara wiwi pante papan kodo ol kamodo nan maduriye saklemau yet remeir ap niralam kotur takot lam tur ngen sarawi aude komida aude yada anso koros jaban rong koranitan Christ kosto KAUNOPADA ijarma chama merle ka bampong jaban yang kukola pokita achamor sama-samasan to token librapo sama-samasan ko prong court and ka poita anso koros rechael okay anso yemechay wiata tip yaramen muitan tipo en poita recha chay bilporpana lakap abaliela tarano mamiyara masme kakansens wadi nanchiang rabakita nanchiang kolda mamiyara mas kabilinsens wad ba sa troyo. Okay, so data pongan insens wad ba na rama soja. So data pongan insens wad makija solang makija muitang Jesus at no so data insens wad ba chabang wat story in Jesus kan chay so jo lang atakan bak makre na ramas pogita epakong rail. Okay, epakong rail. So to feel me ho it cut to make things right. Epakong rail. Epabak sama nan limbak. Pweki God is love. Okay, so apanapalong ke chalen so jan ki karakteran god ak chela puye papa god. Puchay bangken kokonan popan so koros. Nan son tayo silisak tayo. And so Jesus katarala warango rangola wato arail chungol moin kola nisto wa peteta wato tamara bansakan abo koskoseyan lian Samaria mo wasang mo koskoseyan lian ministerong so eu story eu kaskulturor mo tamimen wato anso merakoto bwegi apata nakakalokong lia anso rakoto sa nisto rawato tama pwegi emasana yang rai rangola rabaki to tamraban sakan tamraban kang apan so me warango proto Jesus masani me my food and mia kanay mga magmail so jasa irai kilang pana mia ka mga yer okay out masani na sila sa payo my food is to do the will of my Father and to finish his work. Okay? And dayang warango nirel mga ngan kisili ko sayang mga miyama ko to ka mga amasan yung rel kanay mga mo ibang ko sa isang salja kanay mga yung kanakela an samaya totok. Okay? Istud kay de kanakela yen buya an samaya totok o yen kanakela.
Okay, so imi man kakela kayong kachal pongpongwat. Kachal kan me so long, chay su kak me mayro so kautila. Machay pa no sa machay me mayro so kautila, ngayon saut purpura. Nga chay na purda, watchful, na chay prayer life, na chay kay sisol. Lang, magchaban dosang kay sisol. Chaban kan matawa tahadrak, chamatawa me challenge. Amak chaban kalap kay sisol, chaban look forward to, which chaban kan men kay sisol. Isma kito angi yote kay nang bell, kauno. Pilduwe cha, okay bak, asame, ikoy kalok, stui nangi, okay? Jabarbarangi anso koros, stui nangi, pangaki. Gis such a mood, I mood low of that step. Daja kako ipuya soyer makuporong court. Chana na mo dunga wiye kapag kumayang ko ang kalok the Bible study. Kuporong court. Chana na rapaki ya soyer kuporong court. Ariyan sa mo daja kako ilale. Kauno kin kito angi. Kauno kin kito angi. Ama chepan soches kako ilale chala kuya mata may bangya deso ngayon sa och piripirab. Ngayon sa och kan chailen miya. Taxeli a chay malian, pag chailen double-minded, chailen suchokak yang kosoy doing Jesus amasani. My food is to do the will of my Father and to finish His work. Okay? So, may kakela kayang kitra, niya chay ngot katropi a chay dodoga, chay zugula, chay panay, and anso koras mimin na chay matamataw, my food, kanay monga. Tamenta ako food, well, Chagan mga po chalang kela ilta. I mean tindaki, ikin can refresh to serve God is to do it. Nga po may ban, mimi on the sideline ngay uya pilipilan, oy bang uyama mo, oy bang uyamo, oy bang kola mo, ayap so chokak, malialaban turin plan, nanganiyapan, prepare dito, which a carnal, a sort of fire. Carnal do cha mixed feelings, kaya faith. Ap niya cha ipanda cha sokoway. Komen buya te so, komangi kuparangkot, uda cha sokoway. Kauno can refresh. Imenda can my food is to do the will of my Father. Monga tanwe uyayang palwara mo no palwaray, a refresh, a kakela kala, chakan monga magchamonga size. Magchala pala tungalawi o laut, chagan men mayer. Okay, machamonga we ni balance meal ni ichait ni paraslu, okay, nimpilwe laut. May pangapang ko ipangkilal pasangkay din. I karabawa me Jesus masaniki. My food, kanay monga, yan buya. Tatawakin samay o yung kanakela. Hallelujah, praise the Lord, yes. Kanagela tolul, Mr. Bernie. Kanagela tolul, kanakela. So kela pa na child. Kaya chakano yelo polopki. Apo konok, a konya niya tapan sokowe, apan saunongay. Apan saunongay. Tuwa chay kapaka. Chela sayo majibang kapaka chay bisok sili. Mata-mata ko mayan ulama sayap kapaka. Niglok magchawda cha tampasan siya kapaka. Kauno can refresh kabil kapaka pero makakona ko ngayon sa raw kabil sa lakakuti. Pagkita kauno kun dacha sawasa. Atrapo ko atrapiata. Atrapo ko suko ilala iwewen long suffering. Pagkita kinsene ay dacha wiya anyway. Akauno kan kisi-kisay ka child. Yes, yes. Kalangan ng kupuramay kang karusya. May the Lord bless you all wherever you are. In Jesus' name, amen.